Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas radimo na reakciju na Koronu. Bak pras pjesmu. Pretplatite se na kanal i lajkujte, znači lajkujte obavezno i ostanite kod kuće jer ovo bogam boli me. Ja ne vjerujem u ovo, ti je nekih kurac ova korona. Ajme, da, pretplatite se i obavezno me. Ajde da dođemo, znači ako dođemo do 1000 ide distrakt. Ide na nekoga distrakt, pišite u komentare na koga će ići distrakt. Znači na kojega god youtubera. Šuna na muđu buraz. Ajmo, vidim. Korona, ja paču, oglase do daške, paču majke. Šajms. Brajstajs. Poslušao sam neki dio, nisam cijelu pjesmu poslušao. Ne, sviđa mi se. Ček, stani. Konzumari, korona. Gledaj, spožao Boba. Suđer Boba. Imam pa čelavi ljudi ne mogu dobiti koronu. Če čelavi ljudi mogu dobiti? Viš da je čelav to. Ne zaustavljaj kao žanglog banda. Virčane! Moli me. Da nik nemam boje, ulice prazne. Ček si zaguši. Ček, stani, korona. Ono mogu dani. Orše bom! Sviđa mi se pjesma, dobra je, boga, muziku sve dobro pjeva, dobro. 10 jedna. Vanredno stanje, nisam snimao meseci po para. Vanredno manje, sve, ma sve je mnogo skupo. Vanredno dranje, Kinez jede slepog miša pa nastane vanredno sranje. Stiže mi Lambo, al su zatvorene granice. Nemačke tablice, parice, iz kasice, prasice. Korona gazi se, pazi se, kad naprate sa palice. Sad na pakije šajce. I sada gledam, nigde nema koje papirne. Police prazne, ljudi razne vaše podavnice. Čekam, apoteka, šteka se, maskice. Ako neko kaže, makse, sorry, samo pazim se. Ček, stani, korona, zvonari, korona, dani. Dani, korona, već stani, korona, zvonari, korona, dani. O, sine, jest brutalna pjesma, buraz, to je jako buraz. Ja ne znam kako će korona ovo moći preživjeti. Koliko gledam. Ok, ajmo još vidjet reakciju jednu da vidimo. Evo sam, ljudi, novu princeza psiho. Snimam distrakt obavezno, znači obavezno snimam distrakt. Naravno. Aj, Džamio. Ćao drugari, dobrodošli u novi video, napokon snimam. Joj, ljudi, gledaj joj majce. Ljudi, gledaj joj majce, sirotinje, Allah joj nagradio. Tobe, jarebi, gledaj joj majce,
Sirotinje, brećo mila. Što će njoj napisati? Gledaj ovo. Go sad. Mala, nemaš za majicu. Sve nešto raskopčano. Evo, vidiš, objavilo se prije sekundu Balkanac, ljudi. Ovaj video na Instagramu, zapratite me na Instagramu @petrić_nena. Jedna jako bitna Dok te ja stvar ne koja se znam, desila vidiš. meni u životu jeste ta da sam napokon prestala da pušim. Nemojte to nikad da probate, ali ako ste već u fazi da ste krenuli sa tim nekim pušačkim životom, zamenite ga što pre možete. Meni je u pomoć pritekao VIP. Imaćete link dole, čisto eto savjet, pogledajte njihovu stranicu, informišite se. Jer će popušti ono, nemoj ti zgare. VIP trikove, nemam pojma, jel se... Oj, donio. Predobar edit. Opa, baka prase se, ne možemo tako. Baka prase vikao na ljude što izlaze na ulicu, a nakon toga je i sam izašao. Sljedeći naslov. Ok, ajmo sad ono moje subjektivno mišljenje. Snimate u kući i to je to. Mo ne slušana, prije sam razbio telefon zbog toga. Alima kada treba izbjegati naslove. Ovo zapravo jeste realnost, drago mi je da je to pokazao kroz svoj spot i kroz ovu pesmu, jer zapravo ljudi, bez obzira koliko bila vanredna situacija i sve to, ne morate da mislite baš bukvalno na svoje dupe. Bez obzira što pokazuje jako teške situacije, svoje jako teške stvari. Ok ljudi, to je to što se tiče ovoga videa, vidimo se u nasljednjem videu, pretplatite se na kanal, lajkajte, ide na Distrak na Princezu Psiho, ljudi, ako dođemo do 1000 pretplatnika, znači ako dođemo blizu 1000, znači 200, eto, na primjer, subscribera još do 1000, bit će u red, samo subscribeajte se, to ništa ne fali, samo klikneš pretplatite se koji koristi. I vidimo se, to je to ljudi što se tiče ovoga videa, vidimo se u nasljednjem videu, lajkajte, obavezno i pretplatite se, boginću buraz. Korona, gotovo se, vidimo se u nasljednjem videu, čao.